What? Wanya uhu. Nyankopon aye wadom anya oba wo ye adwuma. Okona wo ba wetimi ma kakra de tu botom. Eno ne wo mpempena dada na wanya wo hwe no. Onu mom na so da flafo mfrefre no. Bra, ehuma o. Wa bra bo no da akire ehuma o. Empena dada no. Bible na me ate ase ye ma ye wura mfi de atwa mu no. Wonu mu wi ya ma wo bo wa kra se etimi spark car. Nyankopon aye wadom anya oba foforo. Dem di otna ho na wonu mu wi no mani ade ni nyina no wanya ohu o ene onu mom na so da no afafo no afre no onu kra timi nu aduane ma wo kodi na wo yira aduane na si ho bra wo ya ba sister ma menka bibi mfa nkire wo wonne ma empanifo ni kofu okunu no ma twetwe twempena emu nkokorafo o ma anya ohwe Yakopon aye wadom ene wanya wo seso ene nete wo sole a wo mom na afafo efre wo mo age se wukunu ansole no ankasa akoso ene de emunye na wo mpenafo dada o mumom na wo fafo afre o mom amale de obi kuna timi de ne mpena etwa ne kunu mpoa ye kasa na mani asoma ti prase ye se no wanya ashe ne ma free wardrobe nsa ne mpena dada se onwani fi na wade ase ani akai maame ani esa ne de ani na wo ya ontumi ntene ho ofifi se wa ye ne bibi obi awale no shami hotel se bia so no akodi no my lady wani mu guase ebo abaya na me kasa ye ani buase na eba wo dadem wo mpe hotel mum na yemfa wonko ye no wonkoda na wo wi ana de ope na wo de ama wo na wasan de aniwuo asan betena fie my lady emma adwuma enko yie no mane ade nyina afiri ye ma yi bi ye ex de atwa mu no sabe me se wa anya uhu one wa twempena mfie nwotwe mfie nkura bi kura 14 years wa anya wo hwe nyame aye wadom obi abefa wo awale onu mom na asori afrefre omu no omu nipa bia bibi papa bia ede maye tie maye ni na ho my lady na wo ka sem bi duru me bia ma yeso yankwa ho ye kodra ukunu kwa adwuma no patimi so ne be ma na no wa heda de yatwi winsam ene o kwa adwuma the whole day a se wo pon no nsia kora no nan no ofie onu se waka bibi a chere onu se waka bibi a chere duru me bia yeso yemfre ma a chere bi na yeso ye di bi ye ebe boaye pa ebe boaye my lady odi fa tete ma lady ya kasa chere me ma asemi bakuma beku adoni we sidi nko oh dead oh enyamia se esisi asema mbeka so wo ya we se obi wonem kura wawale nso ne mamiensa wawo mu na enye ne kunu dia debi eye ne brother da ebi kura wo ho a celebrities be brave esisi a ebi mu hyede mu a homa kura na won be so mu de kun mu ma lady asemba ko pera meka che wiase nyina se nipa ni nkaye na ye nyankaye se de bible ne ka no ye nyankaye se ye nyankaye ade atwam na twam ye dan ye nim ne ye pre na ye akofoma fa ya de na ade ntina de dan ye chi ne ye fa malade minim sister bi asebe mpeduasa ne ne ma nkoye kura o ana nyame ye na dum no konya ekuru kama ana be ma na hye ne munyam na okoyie e woni ma me kurom sa yie no nso no efa ne mprada da no ho kakraba no no wonim ba ko hia ho mi do nya me sen na wotwe na oba ne ma ne kuncha de wo se mo ma me ho be me si ma se ma ba ma me ho me no ma me katenteje mama je phone na no na ge na kateko no kikiri kanje so hye ne mprada da no wako hia no enna kwa kotena be me ye wali we sabe wo yini ne ma nyina akọ Dama so no koda ya yon prada dance on so sabe wodi ukwa wan fiu what waja ho waka nsisi mu eti afi na uchi hwe bia na die ye kan ye nyina ye ntie ne ye sabe me ade ba ko ye me ye o mabra bom pa se me no wotie na no mpra ebedi nkomo ene me ko tinya adwuma dia pam na me nkwai anaka ni pray ne ye nyina ye nyai ba se wo ni wo mpra ebedi nkomo maladi ene nyame anya adumu a ansoma koma mu a ebi no wo ebia obe contem because eni muka blue say eni nine oh my lady in fact eni me bi koso emu oya ade windi kumni papa so won plada dada say ukru dada ana o girlfriend dada pa say woni ni bedi say wo so bra nyamia dawro ma wonya be me bi so mu kakra na wo hura na mo na ni so no wo say won plada dada ne be ma na no edu na ukru we de ne be ma na no so Yakopo sister se nyame antwa akakora ukru no betu aka ana brabo no osu ni asase ko so be di uhwamo be ma no obedi ukwa omfiu ukru so be jaaw enti de oba no
jano na de da wonim kokopre na ne betra bo male di minkasa enko achi na ebom emaba wa no efo amema no na o ma nguntem me da abusuafo asemu eyade a ekoso papa bi pradada kudada yire dada womu jaipe afena womadane motivational speakers no ba no afafun no afrɛ ne pradada na so no ɔtete ne werɛ ɛna sei wo hu se wadwemu ha wei wawale nyina we make us me yusu a sa no keka che ne na fofo ampa so be yusu before na cause we shame come on ade ati na ma wale na me bi ku betumi ne mpena dada a communicate sam me ti wei sam me ti wei on day call what did ye nyina ya nyama ade na bobu ya hem na bi de yin chisi ne proso ade what they atopa enkwa pa abomu ayache kasade eja letina swa enra me ameda me paso me ni kudi komo ma sere a kyerese enkoma aye die no eti so obi a wanya mpra foforo come on hwe the way a person wa wade ye ma wo no why wo nsem na ma ni bia ye ho ade bi kyerese uni nkomo asofo akura de ne bobo ya the puppet ya ba dem papi bibia wa ne mre ya pa solio tom ya pa prokeka wo yire na dawa fi shape egbe kwa ya juma na mo papa prokotation ya de ba dem ba paso ya fra so dem aba wo yire ya duane ama e de ba biam de aka se be wura bedroom papa space da wo ya na ochi ebesim sermon wo ya mo ne kote ne wo ma lady wo ya na ochi ebeba sermon na ochi ni nyama ai ti mai bu fu etore bia ma no to adane aba ifu papa nso awura nchei na ma me no so ai stay cross ano what's crazy jeans na say crazy jeans no I just says pinkers ne de tete wo ba ye na say ya wo bua kra wo ba de no wa ya akora nu wonim na so de bema wo da no aye sei na ne na ba kwa aye sei wo sa star no a ko asete na ko no aye sei papa jane je okra no bedafo yanko Givers Herbal Center in a Sabri wo eti enka ye ne yakwa Givers ye co capsules and a Givers P capsules Givers Herbal mixture and ye di Givers GC capsules and a mixture aba ejama nso a eboa adasa etu yade ase adanse nso kwa na ekoso ede efa ho ye pese wunya apomodene emapa enkwatente a ahodene ewom tidane da ye fabre ne agibresi ne echrecho enu papa Givers for yakwakofa ede aba edwama isumidi kan ede ayahomatrofo a yede bo edwuma e wahwe ho no atuja doctor wapomudi nti no ho abrebia obefren no obeje efeso ebia signs and symptoms bia sha se ade di nipadue ni mu a wankasa wonte ho ase fre doctor wa ahomatrofo isu number no eye 0543 222 470 0543 222 470 0543 222 470 wonti bibia se no opushu ahome doctor ebejo efeso Givers ye co capsules and a Givers P capsules nimienu eyenta for mekani say ya ye nom edibom with Givers co capsules a no asaso ato Givers ye P capsules ede aka ho na Givers co capsules woto edure ya hyenso de eda ho be mebi ede nsa aso ne sisi eda ho eno ne ahyenso de eda Givers ye co capsules ho a eboa etu amaman pa mama ya jinipadua no aboso ebeyi ya mama ni nyina flames ni nyina ebeyi edi efre wo nipadua ni sanse veins no ewo se emu etumi eda ho ema moja etumi edi mu efrisani yi nipa da sani wote ho na se moja entumi eni mu efrisani yi entumi ensecurity ewo nipadua ni ma ya na akwakoja ohenam ya woda sori a asede ya bro wo honam na ye wo ya wo honam na etwetwon wo to ase na etwetwon waposo wo
beda sori wo kon wutwa kra na enye ye givers ye co capsules ne be comfort de amount se wo be no nom bi de be kwani padua nim na flames amama bi e wo se ba abonten no etumi aclear ni nyina e de free ho givers co capsules esa so e boa atu koko ase meka ne say ya pals obi koko ohuna ma ne sebi owura ejanan bia obechima bre ansan watumi ejanenan ebi wo ho akuma bi kakra bi na aba ni nyina ne se constipation ayem tim aba beja ne so enenuane ahodo ayedi ya na fiber wo ntete wo no ya na esua enti eba sa na yedi aduane na akwakotetare yensumu na eja constipation eba sa wutifa na ye woja ohunam na etwetwon wo honam na eye woja eye givers ye co capsules ne be comfort de ama o say draw way eye pegative eba pegel eyi koko bia edi efri ho bi koko efifri ne to sebi watna sekra na ntrase no ehwo ye dinye edi amano obi koko nti oja ne na ye sedem di kankan na emoja ewom koko no ba bia efifri wo hia givers ye co capsules so be no nombi di be ko ni padua ne be ko moja ne akwakoye mu adwuma na ba bia efifri wo no se efifri wo to ye nuanam ema no obi wo ho ani koko no efifri eye ne ba ye mu nase eye givers cocoa capsules and ye comfort the amount so by nya bi nanom ne ba bi efri bia no entumi nkwohyenke enhyiase enyi sahaw ni nyina emfem free ho cocoa ama wo minimu ekeka wasum ekeka wani kosue wutimi eposa na ayese ko eye givers co capsules ne be comfort the amount nya dua ene betumi abo a wudi nu wasum ne be kwakofa haw kese pa aba beto so abra ye di givers ye co capsules ni p capsules aba se nonombi entumi emu a enhye koko na se enyi sahaw ne mfem free ho sisi yade bia beja wo so a ama wontumi emu adwumaden eye givers co capsules nonombi amama na agi usisi aboso usisi mu ena aye kura ebeyi amama ni nyina edi free ho asa usisi mu kuro yade na ebasa na wo wa hodene enti adwumaden bia so wo betumi aye bi enam givers co capsules a wo de aye wadru eba bepege eyi fi bia de free ni paduanim eba bepege eyi flames bia e de aba abonten o hyewa ejina woni paduanim no ebeyi sa hawo ni nyina so edi free ho obi wo ho kasa na pampan edi atwire eye givers ye co capsules nonombi na entumi enyi sa hawo no emfam free ho mfama emema constipation ayem tim ya na eta ewo wo so no eba wo mpaso agudi ya na ewo fom enu ntini e ka kire se wuto givers co capsules a eyi flames edi free ni paduam no eboa eye entini ni mu so adwuma givers p capsules no eba be ye entini ni mu adwuma sanse flames ni nyina aba abonti emu atimi ada ho enti moja dodo e wose etene ede ba wo bema mu no ema emu timi ye den ede mawo na broni be frɛ no erectile dysfunction ni nyina be free ho a eye givers ye co capsules ni p capsules no be kabom na no bema entumi muaw na wo bema emu ayemre premature ejaculation wo de bo ani sisi atim keja na wo da ho low sperm count nkwamwa no wo fom hunsu agene entumi ngoba ema no nyeye eba se manage entumi ema wade nim eye givers co capsules ne p capsules kabom no ne entumi enyi low sperm count emfam free home farmer obi so de eye hypoactive sexual desire me kan say ya na think asem no ate kokra oni akono a ode ekono ba oba ne ho eye givers p capsules ne co capsules bema nonombi entumi moamo atenka asem no emra sro enye mema nko na enom oba wo so betuma nom bisan say emma dodo na eni atenka wona atenka asem no ewo fom eye enti givers p capsules minuaba nonombi entumi moamo atenka asem no emra sro ye emfa emma a telephone number no eye 0543 222 470 0543 222 470 into wuto givers ye co capsules ni givers p capsules ano to givers about mixture me friend no givers a entontom eda ho etese ofa boba ko na wodi akum no mampempem fa so ye nya di free givers about mixture no edo so ye bebre etu achi di ya de ase no na eboa so anane sra de boni bia e de free ni paduanum ene cholesterol bad cholesterol chese hawa hodo bebre ene kokofa e de ba yeso akoma ya de stroke ya de diabetes ni nyina eye cholesterol ene kokofa sa hawe e de ba enti wodi givers about mixture ye wadro na no nom na no pa abra wodidi awie awia abra wodidi awie enwumre
amre abra wedidi awie eboaw e na ne srade boni bia e di free ni pedue nti yade ambobo so yi enya de bi ebebe ni pedue no ye wa hodene sanse ye di givers eba mesha aye ye dra dane da ye nom ti dane da no ya pomuden no etumi SCP esita e de my Herbal shop chemical shop be bia ye tonwa bibidru givers Herbal mesha edre ubenya dodo nankasa ato ne givers ye cold capsules any givers P capsules adanse kwa na ekosofa ho ubenya nwe dodo nankasa ato 0543 222 470 0543 222-470. Nyame adoma mbesa ati enkan. Yara give us a phone was say wabana woni ya bebo nkomo abusuafo Sister Spices, Sister Mackerel and Sardine Ventures. And all this Sister Spices abe ejamai so 100% natural. There was Sister Stew flavor seasoning powder. There was Sister Goat flavor seasoning powder. There was Sister Beef flavor seasoning powder. There was Sister garlic and ginger flavor seasoning powder. There was Sister Fish flavor seasoning powder. Jenny Yanketin Jenny Yakakadro nutmeg belly Ghana for the yepe and ye dia ye amayen na maduane ye de mu anuanro nti wudi so wonya hoden osi no monosodium no artificial colors yemfa bibi fufuro bi anka natural ubenya bi wadum pampa so PZ Roman Hill Bantama Jom Swami Jom and crying so CMP any Okan 0243 535 025 and 0279140940 Kopampa Soa any sexy fatty any Rajuan Papa Jama Bedu Ejumemua Ombeyo kama where a Leicester gun and what they bedroom Yazz sanitary pad ye wo to bito extra long heavy flow and a soppy show pinty line and no dey come bia sound now your banner say kanwa kese o take mo uni problem because emfifa o try emma wonim what da 0302352995 limfi 19 African countries US UK Canada zero transactions and one is about promo code Sompa key points Sompa them now walk on bam achamfo ba o ma misere wo papa what to down what to na chi won mo papa si ye adwuma no o sopa na ko won sagi ka bom AY Ahmed Apple World ye ko yusu iPhone phone papa 6X Samsung 15 Pro Infinix your glass protector iPhone use you can use no Apple and charges anyone so me ka ko phone papa my tailor lane now chef for for pokobra no my phone anim say ko kama your inbox and a UK use to be come 549 no use phone papa no timi WhatsApp Boris B eya winam papa proudly efie akokɔ the BBC organic obenya bi obiari bi engagement ayeforo obia benya bi 0544444453 good morning eba misha aba o say aya we adwuma kakra bia no abre umpomu ni ahoden ko kete so a untimi na wanumu ato edu se wumbu sa ye koko poma auto infection gini pedua no abo good morning eba 0247594117 o kan shi tinatet Herbal repash ena Harrow Herbal 0246594117 Bishop apempra de Astam room me say gold yegumi ko na silver nyina Bishop empopo da bi would be senior ma ye die na kom ense no etiko kotobi defa ma wire en obuhwe nyina fa bia eforo ne bebo Astam room hon mana 0598585219 ane me pacho Kangen numsuo na no super alkaline drinking water enkoto suo bia keke many pedua ne sei efentri nim siesie ni pedua no moja ne dia fristani ye na obo yewa udidi na aboyewa
nsuo no nie nsuo ye kama ya obrama UGC Kangen about junction 0241449191 we ye nyame soma for yawo asundwen tonto som odi focus was the out of bandage walk odi focus bre adehye ye be ko 8 October mufra brepo junction ma ko culture center obetra sai cancel wa udi so a ko na urade mfa ne so mo awo we 15 years 35 Pedjuma Ghana Grove Fafon Tiahomanu Fapipa 0308255775 Spanish 3 power combined supponesi anti-aging the be a boni peduano ujade na onka utonya ponche ko kete so awo na na tata udidi pampan ka ho ko garlic mixture de bi na no 02 malaria na 114 obo Herbal and medical research adumanu Dr. Ben ye chiawo we adwuma kakra bi a wa bre wa kuma tibo kiw wani jabroso wa betie okwan echi etukuro preka se powder kwan mu abomu mu e woni so je de na yimojare enso afiri ho e de ama 0249761508 me pacho EP original brand EP t-shirt papa plain Monsieur Lacoste design run neck collar vest yellow boxer shorts 3-1 because singlet no posa travel and job in sada and block C Kate Dubai gate 4 any only 0243510138 PK yamfa menum emfa course etetema na yakasa kire memmei XXXXX atwam na so enipa bi se ntise dogo bi enu abe me pacho 055193190548931931 hello what papa so everybody guys go from na pacho make yentio na topic no X no aba panyame shira so the start topic by that X system no ama amount to be aware yentia say S it means expired said the IBG kan nipa no oni ni wia oni na wi ene ne nyaka anya se oyira na okunu ti ho na wona o exceed komo ofon so ni mo bi wo ba pon ni kunu na de exceed channel po a de na ware ne ti yegina ti ase se o X no your X ye le ti so anke se o ma ko be wale wan wale amu bu so ama me wale ti esere ti ni ni ko yekunu ni yere mo ni nya ye X na ma ya bragu ni si na me hello Only ya jodi yetio you have a color. erade adum So land is a passion. pato entio I did my story where some of our family for a year senator. I go be an hour. I know any connection. Let your common X. I'm an X, no. I can't go that from them. I get it on an X. Could you believe the X? No matter if you're from good animal. A many couldn't and a bear and power the year. We only couldn't know where we are. Thank about any rest. As we got to not be a good more. I'm on the bear with you. On one thing, whatever. I will raise you. You know, some other battle. I think it will be a better. I'm almost on to show you any matter. Let us say pato hello Hello. me pacho bai ma udin yetio Pacho fe me ejapo ma me ka so fi wa chimoda. ache mo da bro no beso No funa dance down. ayu yentio we Me pacho ex na sem na ye kan. Ye hu se eye style. Enti no se me se no me worry na me ni ex. Dem ma me na tina on one na me worry. But no no ex degree. Enti e da o se senka na wo ex anka be won se de me ya ma wono. Esombo. ono so na futu no no e da na se hello hello pacho udin yentio Oni ni mpacha frame efisasre wa mekasa free ejisto. mam se wantio Me pacha esa sama okay. Enne be ma na o ma ba no mo ya bon sam fo mo so wale a. Afi na ne esa ase atrefere wo. Ese yusu wi ayen fa nko ti fi nche na ma so ya be yan hwe nchi e ho fo pa. Me yi ani free es fo no so. na me baby say obe any wedding na ni kun X
etimi aba kronum fitiya wada baby e de koma na wo mpe ho me akon high hotel ma no na oba wedding ni bi e na 1990 na be ya ye fro e na wanya me wedding bi wo so wawale na so me na me so nsam so na awurade hello ka hotel hon ka wa baby amaba betun awon konsade wasi kwam hello pacha udin yetio the matter your friend na pokumazati atante asema sankale yo nana yentio my morning ya upo ya ni show bible wo nyama dia dia boa mumba yeso ya bobra na plenty ya ne ma ne twempra omu je je omu e won paso na se unya wale ni dia na de ho kan nti na ma ku sia o es na o kai dia o ya ma una eye den wo je mu ma wo mpra so a wo ba wade mu a wakroso ne nan yo ya dasi eye den na mo twempra no wo je mu na wale ya wakroso wo so check wa brabo so ati pike mfa de twato na ye hwe afrobede ma ne yire ne kum hello mom trase mai hello Jamani mpike wo you free so kana kana che 2 fadi chato hello pacho udi yeti afternoon good afternoon owe awradi adome we bye bye why radem wow we feedback hana nyameche hinwo fra ya wo ba ye ba hana yo respondent Alex Apiej atwema boko neglection of fatherly duties kwa court hana eje say actually radio do me hana so aso pentade yellow na ba na yellow na so yellow adai ujo movement for change Fafranto fati ala chiremate party ukan upe yellow no so ye fafranto tu ya wokro abusu afam se hana da no mo bai ye ka se mo nkodwene ho na awotwe mra ginasie no makosi asisei dia na makoya amenesi peje mokoye na wo be ma na den wagigi adamu sankin kesu drive media se medi kaka maso wasa akura ndie me mane nkodi ne ho kola no wonfie sei 10 years pacho wawale ma ware ba no wetu kwan eni eti Ghana mremu no eyese wo ware a apiege woni wo ba netsie ne yatimi di bana mam na wono yire net na se be ma ba sengere man a wote de mu de yentimi mfa kwala ama wo se wo kwadwuma akura no ye bende man wo fi obe akura no abamu wa wo mere no ono so ba be 15 years ene to yire ba 15 ne be ho ba no I say meko e de amebe fie me nko bra sama wo kan ye nka no be bia makwala ne tira ne maame wo na ye wasede apiji makwala ne tira wo maame ho na ye na sede bia wo makwan bia wakofa no ana weekend bi wa friend me pesa me ba ne be di weekend o me ho ende ye kwa no na kwala wanya 15 years wo yere ba me nka sesa wo be du da bi ne ye di ya hu esi de bia me na me ka kira wo esi bia ba ha abai wani abamu wa waja wo ho bra enkwotwe me na che mafie o asem ni fie enyina badwe se enkwotwe asem mba enti makra ne ho maame ho na ye wasede oba no twene ne be kasa enensa kwa ne nsaba enye mema nkwa na age kontraje se woni be ma hia na mo wo ba be ma ne ye ne de no oba so wasede o de kakraba wo so asom na mo nyina ma pagya akra no utumi kwaje wo ba ene mpese mba be di weekend o me ho o makwan ma ne mra me ho kakra kopem se wo yire ne ba betena wade ase na ja eno de maami wo ho kwase wo so jo ba hwe no watena na pagye na sumdwe mra no be ya asanisi atuama ne gire no wa me ankasem ni ya obe he adwen abegoma wunya peace of mind na no ba ho na no sakato awo maame die ti ameka san say
say bedru baby no obefrɛ me na enwoma mu nya pressure ne anya by force anadu bia busa anadu bia be 9-10 amene me irada na sabre no ofrɛ ma broken heart abem me friend adwumbu krada he wo kasa we boni ni pa na mama so one time say me friend mo krada that time na kwa me di me chen no wo so ade na najo na afrɛ ma me friend ana no me wa adwuma mu kura ba tie wo so no so ne be ma na titi o mo ex fo na ye kan ani o mu bi enu no manage mo ho a mo pese mo se di ma me kura na poma no asem kura tie na me fa mba obi a wanti man hwɛ me ba de me hwɛ w'anim sa anya de akura kitikiti wa beto na enu mo tie mu o ya me hwɛ w'anim sa anya de akwan ko di akwa na no ma me nyimani me di bibia akwa e de be na ade ba me di akwa ba me e de na ade ba time bia ngakwan ko Hana tie me ba na ma yedi na me nkasa abia je nya botre Hana yen kan kura bi nkyerɛ o ade a wo ye de wa anya ade o so to me hwe nyame anim de akwala afe ne fa ko to twene be ma so ma yare ne nyamfie nsia na abakɔ wuro say yellow 9 years abra wa nya ade 9 years after na 1 year pe no wa hwe no e ma no nya de nya 9 years na 1 year na wo de ma ba ja hwena ese tere 9 years after na wa be fa no ni kasa ne bi o si nya che obefa ye kra no ayi last time kra obedi akoma na kura ni sa anu de anko etu de sese no mama cho one time say wonim se sini pakasa o kasa no abuwa wa broken heart ma nya le sa o de nya tetie yedi nti Hana sese aba apiaje oh Hana ti nya botema mame sese no won sa piaje wo se na adwuma ye on off nya de bia na ye wo frɛ na nya kasa de wate wo de wonim text message so be friend any wo de open friend send message me friend bo nya botro ni bi mu ko me nya me mpewe no ahwe because of say akora no anya ba ma me show ani mu nya dey wo show ani mo uri ni nyima me no ka be na me no nka ma me o ka kire me say me oni fie me nim ni fie o ma me fra bro kire ba fra ma me ne tena ase wo abra sa abra na me ni mienu nyina na ye ntamate dada woni nyina na me ne wonya fine na kopie me say me wa sema utu a wo kase woni wo ba anyim na ne nya fine message ade to keka no bi ensuro wa kira utu ni say a process for you wa no wa bo what the process am so medi minisia e de ade what the process ma me ne ba fra me ne mienu tena ase en wo ka say na me se da bi what da pije nya botre na ma me ne fra wo ka chem se me ni mu abusuafo me ni mu fie kra ha o ma me no fra bloche ba wa fra me apiaje o ma me fra bloche ba wa fra me oh apiaje na me no wo ma me ni mienu na reto na ni edi nkomo o ka chem se me ni mu ma me no esu no na pie no o ka chem se me ni mu ma me o ba ada me yedi na man kasa o se o ma me ni mu abusua ni bi ada o ti me ni mu fie ama o ma me afra me o ma me afra me wuni eti adoma no aye dia ade ene je ye eti fo pokwa me ade asema ka kwa me ye tori crying wo de card abi je me ja adoma ko nya nyire o ma me ba wa afra me me no mienu nyina to no kasa e o ka chem so na papa ni mi a o ma me ni mi papa ni mu ni wo so ni bia ni mu no o ma me ni me wo ye ni papa boni ni pa anya no kwafo na ni so ka fa na gata wo me me chia ka o kasa wo ye ni papa boni ni pa na ade to no o ma me ni me o ma me no wa broche no ni me o ma me ni fra broche ba wa fra me mama fie o fa na gata ni mu no ni opa ni mu o kasa wo ye ni papa boni ni pa wa no ma kwanto mu ni mu no aba no kwafo ba ko ba si o ma me so mu tie o mu tie so ni mo ma Hana zamu me yanka sama mu sole nko wa na me da sunjwe ba de do ye ni ntam yi na ka me fi no me da sunjwe na ba yo asumjwe pachu na botere asere abeye Hana ti asem na me no ka no so wo fra nyabotre ne nkasa apeje ewiase wo ba de e mo bim na meka nkire wo se hwe wo ba se ya wo didi bia no se week na wo de be mana start de bia de fa to baabi week ni so a wo ba wo ye chigifo na bi wo be ha wo no madan sidifo mrem na wa sendi ama no ma ono kra na enyo na me sendi skasi ni su ma boa me am so no me sendi bi ma no ejo ma me nkasa peje ma me nkasa nsi no wa madan sidi abam wa ya peje na obi ehu na wotwe a wodi ama no bosome a wodi ama no akra ne hia bibi no ka kire wa se nyini nyina akra wo se me pa cha munye de menya ni na se Hana nso ye de adwuma ma che me tonso kakra na nso tu susu ate ebie no ka che me so sua adwuma beto akra to ne me so me de ade na no de fa na wi
wiase no ye tena fa ko. Na wiase na tena fa ko. Na yire no no. Na wiase tena fa ko. Me o de tia na so kasa me. Na de na sapreje boy na wa yitwa. Mame. Me na so fan so ambo, man fan so ama. Ti me so. One day na juma no pia. Ba wada no ba no se osua adwuma. Eti na obeto akora no. Madwuma ma me nya adwuma. Eti na obeto akora. Me nya adwuma me pama de no. Se me bada bi no makoto nso. Eti na wo se ka akora. Me nya adwuma no. Na me so akola na apoje se akoto akora. Ma so ni one thing. So this can be ba. Mama kra no manya bi dasimi ne me no ho ya no no. Aka tell me pen. Said ye. So who this can be there? My catch your premium so who I am here because of say one trap no. Me apa na sharp and me nyan say my sister Emily. Na me dey na me na share no so me be baby a wadru na papa. Mo ma me kasam na mo sole. Mo sole. Share. Me ba na me ye di ma na ma share da. Apeje. E pa chao said ye yaka no. Ewura ne ba no no. Ohia ne ba afa ne ma no. Emeye twan e ma ni bia bra bo ne se mu ni mema ni jaya na ma ya ma dwe se mu de nkwane be twa mema na be edidi mema na ho ya humula ni nyina wo frɛ no se mu nya tenase so we na eboro so afrɛ yen na yensu emrem wa ya pia bisere wo mama kwaya kofa wo ba weekend bi na pesa kra ne be di ayi wo ma me ho a fa ne kwa de wo ma me kra no be bia ni ho me ntra ya me ka se me yi se me ba acho ma kra no so ni wo me che kra na ko di ya akra ne ma me bo me betra atuma bu konkwan na akra ne emma me enim ba bia mete me kan ba bia no amakwa akra no enye me ne nete akra no so wo ha obeka cho o yire baba wa 15 years so ne nete amene nete woni akra no ena ne dadem me eda ne yemienu oda ne dem omoda na me da ne dem ya de asi asem no beba Sompa Nkomo nche Hwa na be sa me David kwade yo abusia nko computer surgery se bia me ne akra David ebi kura nsi obi baba ye ne ho adwuma ofie ho theatrical expert theatrical no nurse na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne theatrical na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo sciatica expert middle nanda na wote ho a waya stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensa ne na mu twetweme no emu aye titiriti mentumi pon sorry hu na nwanwa enwa me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti num bia nsa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echi natural garlic papa bi Sompa FM na no na madam fukofi mpo ka kire me se he work natural health for bi bidrobi omodi aba ye friend no 3p garlic mixture na manfo tu omotu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotoje ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p ya ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma wo manofo anase nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwedie nkratuo yi atu 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work 02489288824 and 02010000021 Destiny. And I open my
bibi biala wo ni a wo tu asie ensa abiso nana ọmọ yes wo ni so pa na abiso when nowadays oh abisi a o fe fie o si abisi plaza o bi abisi plaza de o modo ko bibi e bi wo ya wo pesi ya wo lesi ya wo bibi ya bi wo enye mo wo amama e be ya prochefo enko ama ya banko abi ha ye to ba ko ye to miensa ye to ne boss ye wo be bia say ye ti was nko aye you say abi ho a buy a mistake abi plaza ye wa wale ya na number ye 0598 Sompa FM 0554 304 135 and only absent number now pay as well baby I want additional market so yeah also Abis Plaza baby you too smart and it's free. This is my secret. Give us P capsules. Herbal, I want to come from now on to me bread to my din one pen. Give us P capsules. Over to us, mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Where you from? The na pon me see ba betia mo a ese ni die. Musano. No. You never work out. If any give us cold capsules. Say yes, see ya red na wo so. Ko di do ni pedwem wani na wo posa amamman enti ma wunja wo nan yi. Unum give us cold capsules. So be free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and I give us free. Chinasuma capsules. Remember what if you do what you do na efa. Give us cold capsules. A painful about one more menu for an kwada when if you do me nunca. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bo bi afa ba efo kwan so a ye de ya brakasa powder siesi nipadua na ba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba akon freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba akon woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum yay so for mama and na me sumenya bi iPhone 34 kwa ku Johnson we de wire ade so for mama iPhone 34 pa na otowen kwa ho ya so me enhwe iPhone na sonjo abegusui kwa ku Johnson no wen so for mama premier ni pa no de na kwa be drama chenchina no and me ni be wu so pe iPhone papa eye AY Ahmed Apple World so pe bako ana ope dodo atu aton a free 6x ekopim 15 Pro Max ubenya a free 64GB de kopim 256GB oton iPhone batteries screen back glass airpod chargers iPhone huniema bia borua AY Ahmed Apple World oton Samsung phones Tecno Infinix and accessories nina about the yam phones nso a borua hokoje bako ana kotu bi koton omo trained engineers a omo ye repairs ewo ho hwehwe AY Ahmed Apple World ewo Techiman Kumasi station echi ho Taylor Lane ekwan ye Saniko market ho no omo ni STC bus stop no ene di animhwe omo ben GPRTU opeka ties any rims nso a oton ni nyina bi frɛ 0549 020 032 ebusuafo enei se wo pe iPhone papa dia eye AY Ahmed Apple World ehon ko a ena obenya papa adi oish honey and never surprise you. It is a herbal mixture.
Any edusa herbal capsules. Who's a daw complaining with sisini cocoa? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoko nisisi drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yemme. Na edusa ya wasa se me brabo we. Sweetie, maybe come on mommy adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone ko jodi. What can keep yeah, damn sorry. Obie timinumbi. I just happen for. Kona woman for them. Anything when you see FDA aji edwadi enkratoi atum. Sifro bese na ekase. Duma chede na nyi so nse yare hyiren. Yare hyiren ampa. Nti bese wa o he so wo di hie bi so ye de o hyiren. Reality show ye de aba. Wa bo fa ne de no betimi ayo. Dear talent na ho. Say ye nyum to. Let me down to yes my brother. Oh baby girl. Can you first say, Sashi should be up in the middle of the ground? That didn't so far. And I said, it's the show piano. Then person the can say, brother pick a form. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now, name baby, first prize pay we a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Libya, and as a partner program Libya, SL for number 024 921 6952. Hello, me dey grow fine. Wonu mu atu, wuntu mi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura woni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahoni nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emani pedua no nuane nuro. Ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada nofo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum Abusiafo, emamwatena seba ene special edition so. Eya mansan delay ni. Yeka obi a waje ni din krom ha. UK, USA, ena Canada fo nyina so. Asan gina tumpreko pa. Eya me guesti. Ewiase afana nyina ono ena ne exchange rate eya unbeatable. Na ne bibia so ye hwim. Sima kuma bi na wonsa kan bibia aba account mu direct na sanso akomo wallet mu. Seba animonyam mu eba ayemuyemu a me guesti na number 1. Esanse ne policy ba ko pa ye zero transfer fees on all international transactions. Osanso ye nipachichiwa Bank of Ghana agina tumprekope. Obi bisa se why and obefia air bonus samrani. The one, the only Lemfi. Chewodo for UK, US, and Canada. Non download the Lemfi app no Play Store and App Store CCA. Efira, my wife knew. Menene na baba trefia ha. Ekia, mi fira ni o wife ni ho afa pa. Me da se. Na won maduane ye de. Ne nsa no bo. She, Efira, me nsa no bo papa. Ene obetumi atrefia ha. Efia afo manya tipa tomato mix. E di yestu e bon kwan a. Jai. Hey, Efira, se wo krom. Wonim tipa tomato mix. Bi di bia ba ware ase wan. Me popo bia mo adi bi. Se tipa tomato mix. Se de e ma aduane e special me now for Marima added down when you know that's one for the Nebia. That's a good role. About the tipa tomato mix, a year jane, now I hope walk crab dibia. At when tipa tomato mix, say
sɛ aduane pa ne apɔmuden wo hia wo de a ɛne ɛhwɛ sɛ wode bi bɛyɛ w'aduane ɛne ɛsaa ɛboɔ no nso da fam ɛbu Ghana dwa so wopɛ dodo afrɛ 0203 403 400 Tipa tomato mix taste happiness FDA agye edwadie nkrato yi atom Usisi na ya uya anasa ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutu wo ukun achi ana ya uya ana wudi achina wunya no aduro uti to be paiwa ma wo ya wo hwanye yi adwuma edi brefo ama waposo ene udompemu nyina ya uya se New East Chinese Hospital ho idie dompemu yade ebekokora emma biem waboboro ama udompemu abupen anase ukasa ema bupen uba New East Chinese Hospital a yede heat light ene agoponcha ene sadompemu yade nyina Fidia, yadi wura dompemu eyi yade bia hinta wo dompemu kaka grabi any side effect biala ma wonya ha nebra New East Chinese Hospital ye wo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betu afre ye wa homa so 0558799990 anase 0558799991 New East Chinese Hospital dompemu yade ebe kokora ema biem Abusiafo ya mu akwa abade aba Sompa Nkomo dwumadie no eso Believers Hope Assemblies of God ya e won katia kokoben nyame yadom akwasi adan yansam ketu egina mu wo ho ya ye be nyame adwuma women of faith fo am wo Kumasi nyina wo ekwan wo hu nkogya mu maame na ye ne wonum enkonkosom enkoye nyame adwuma we are doing kingdom business like nobody's business na nyame adwuma so ntumi enkoso ntinkatia kokoben Believers Hope Assemblies of God. Ye babe sum ewo ho pa. Ai ma yesum esuma me urade okum chola. O say it's a miracle. Ebusuadophobia wo mudi wo ma woda no yenhwe. O hema manika. Na ewehye no na boache Sompa marketing department. Yo boache na ewehye na ira na. Said I didn't try her son. I mean, Shirano, Rademano Quatenti and Woodin Soom. Young Queen. Where me am back Alberta, where Juma Abbey shop, and there Alberta and Sudina Oda, Miss Ronia Mishira and Quatenti, and Hunumu said there was some. When your man is some pa, now when ya akatiapa, Annie. I call him on sign. Oh, catchy. Yam for him at the anyway. Sompa FM. Yamano. The Biabige, Asa, Bio, Yamame. Pacho, Umisaka Chino Famamina, Yanyan Twaso, Pacho. Or the Abba. Mumusana Mame. Or the Abba, Namedi, me free me case. Case, you know, crowd. Abigail, ready, I catch them. Yanko. We nana da kwa ampem sechira otosumienu oye yamfo hema yamfo ma hema enne wodi na woda na me ameba Bernard Twene ono ena ose yenwehye no ma no se na hema onyame emo ahini asentim omo wa hoden kwatenten nyansa soronko omfa mawo na fabu mai ena wodi wa wodai onyame hyirawo Bernard say odo pa and always show happy. Case number 1. Complainant Grace, yeah, we didn't account. Grace was such a baby. Why complainant? One woman required do then Manua Ajari. One in active Jafra, Brad Covenant, and a baba away no. Now what you mean, the cry. Me, I'm a Genevieve. What her enemy ho. One in a draw by some minutes can go to any sen. I know, ya buoni penti. Or buy no massage no. At the cry war her no. Now what you back on a women in me no. Back on the Bama Baco. Oh, there you got. Yeah. Ogre. Me wa Bible Quran before ko si ani shena popet ye. Bible. So Sompa FM. Mama Jai. Uko Roma. Pejai. Peja kosoro. Bodin eye me Grace.
Fade to aso Bible ya maso masa ma mbeka no kretro do mi nitro onyame boa me ma wa no so kasa ya biwa no o grade asem na esi me pacho me ne guy ba ko manua na me gina drugstore ni me na me yeduma drugs ntu hu na obai tu ni munro nu oh me my yeduma hospital kakra sa wan ka sa school code say ss uwie me pacho na uni made me ade akra o kasa e mu na se Raba kakra o nse ayi so akew no na misa wadaka ne so ase atu ama enema ni bia fifira gu fom anka sa ase wadwene ne so nye rade eni esa ne auto ready we de kan ntwe pan we de be so obi kon ho say de adwene na say ogre yi abe mu na usi abe me 2005 mo kasi we ja no buy no ge ide ho ya me fe na me hu was store hon man am pesa me ba na wa busy nti kan bese me cars no so ka chere no so obese ka ohun se me your ba warefo na onyame a oware me akope ohun se your marriage material na me say o me my madrin say me mpe Ghana ni be ma because Ghana for me ma no asa omo kan no kre eti ka pet ye he broni me say me ware broni come on everybody nyanko point Ghana for adia sister ya solid free to ada Ethiopian kabi mama. Pacho, enti ye no se ade no se. Mema no me omo kre. Me kuro ma chema da aguna fa ba ifo he. Me mutu bi se madwuma. Achim wada am no ntone do manten. Eni e wodo tobirim. Kwesi broni. Me fie fo aguna fo amaka mu abomu. Se me nua di ganga se su na ye ni da. Odi animu a. Me se no wantumi. Sompa FM. Eti bu bia no abetimi aye be. Na so sia no na me ye no se ade na me chichim se nka na for me me bring kan okre asa wo yi wa kuma ma na no be so book ase so ni nyina na no ma me kro wo no eto de ma me dwane gya wo ho e ma ne se wa na hwe no iti wo ye na me ne ka na o se wo de me try na me ne ntena hwe oh no you caring oh na de me hwe na oh you very caring but ade me ni di no so onu ura de onu ma ndada o so be sofo iti onu ma ndada nti e me no oh me ko hwe ne da na enye nti na yesa na ha no o da bi me ne sika 17 na mbai de wo mehu wo ho no e chembroni no nti me ne te wo fe ni di nkomo e bibia kama e fe me wo ho mre bi na o se usuru se meja na chidi ni na no ne wo nai o da bi na matena du sen o ne ye ko 4 months na ono wo o da bi nti na ye no se nyina ye tie so meja wo chidi e fe o se ye black conduct o se black conduct. Oh, there you called black conduct. Boko. Agito. Abije. Mommy apawo. Boko. Apawo. Black conduct. Na say den black conduct no say o. Man ku school do KTI no. We do form to ahoche no, dem say black covenant. No say hey. Do na wo ka papa. No say. Wo no kan say black covenant. Baah, Tanasiwai. Hey, now what you are about to know, sister? Dia. Now what you want me to assume one? Baah, what time was you? Yo, so for me, Yankopo in Shaupa. And then, yeah, the entire Cassia, every free Dr. Baah. Aso ye na ye dia ma ya hwefo ene ye tiefo enyina da ne da nyina se Nyankopon eya adom no de adom se edom ye ne ye betra se amesrew eya na ye die nim ye eya hospital na Herbal hospital ho asem ana ya na ye beka akyerewo ama won so wadi akire na wode wani akire ya so ye ho na afa ya de bia ti ni paduanum sabi ama ni padua no atwintwam achinchim ama ohaw ne amane abamu no na woje Dr. Baah number na no aba ne ewie yade na firi ni paduanim ne ama ni padua mu adu se fom na yade bia firim na so ho ato enu nti na Dr. Baah say hwe no fa number no mesrew bebre enkotro number ni ngu ba bia tro number no egu tro kunkunu ni mu de da ne da nyina wo fa wa adwini bezuzu se wo de kwa heaven no eno na wo se Dr. Baah number no twiro gu yes ala ko bogu da ho na se penti a na asem foforo ene dia ba fi se Dr. Baah number hu hia ema obi ote asase so bia se de be ya yade kan wa wo betimi de wani akire ho number Dr. Baah ye didi djuma no
ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 3482 0244 08 3482 number way Dr. Baah number odidi juma ya say yo so we Dr. Baah ubewu ekumase atonsu agogo shanen so na zem ka choza ma mi bi firi nkoko na eba odu ekononwa no mse agogo ne nam kwa we so na ma me ne koduru o mesrew enye kononwa agogo ye kumase atonsu agogo se wunya nuru kumase a wunya nuru atonsu agogo shanen so afi enkran so ye was painters 18 junction ehon so ubehu Dr. Baah ewo ho ena awia ya ye di nkomo da bia wo de wote ane say yes Dr. Baah dompe ene kasa mu yade de yade amanaba ana de nkwanhia amanaba mesrew hyane nso sensem we ya ka ne da bia no eya gidi na gitum na bra fi se dompe ne kasa ho yarehwe no emu odene enti ukobroni kromu a enipa bebrane na mo no a mo yale dompe mu ne kasa mu yade no ana nkwanhia de enne dade ne yade ahye bebre ni paduam me kai se me ma mi bi free abrochima mu bai no ba operation ne aya no pa ne dade ehye ne kotodwom ne amane a na wo hu na nya adeketwa enya adeketwa eti ne ye kasa chewo ne yaka chewo se o ha ewo dompe mu abra kasa ne yemfa dade enhye mu edi ahaban beto so amanya nkokwa da wo ma udompe ana wo kasa ne yade na firi mu a na watie na de wani a kire Dr. Baah ho efise nipa dompe ne kasa ne se wan hwe yie na se yade bi betra mu a ebema nipa no o life na sesa ama nipa bebre bubu ogudam mu enne me na wo kasa senya Dr. Baah anke nipa egudam mu o nsole nante ye na nkenya de ketwa nanso ne nyankopon adaroma so obepie Dr. Baah wa yade wo kasa mu ama ne wo bubu ogu no obehu so obeba no eni nche bi no asore na o na nante kono na aniji aba enti na me ne wudi nkomoi ebia wo yade ne ama wo amane ne wo dadwene nyina ne yese wo de wunya nkwanhia bi na aka wo nsem kasa ana wo na mu dompe eno na ya na ne da ne da nyina ka che on se obi o haw ne namu ana ne nsem kasa abuo no onfamla Dr. Baah hyane nso se emfa wo kasa nkogoro medamase emfa wo kasa nkodidi agoro visa kasa no eno na kuta nipa enti se wo dompe ho ka baabi a wo so de wani che eye nipadua no de otimi sete kasa de oje dompe no e de ahaban ne to so eyi baabi a kasa bia wo kotuatua kasa ne ho ma ne to a na to awie so a wo nante edam die bia nim no ono ene ebo ndin se Dr. Baah enti na me ne wudi nkomoi wo ma bibi wo papa bi wo pira ana wunua bi ne nsa na ne nan mumu abu a wona ne ba Dr. Baah ne ahwe no ne ato ne ye e bia no ante Dr. Baah nka ana sasebe wo ya so de kakra ana wo de wo nan na kɔ ne namba bi amenne achia kakra amenne nsuo to ana wo ba na mu ye oya Dr. Baah say dia pratete ase no ayarehwe mu de on nefa no aye ne ye no ama wo nso wanya nidaso enti na me ne wudi nkomoi se wudompe mu abu a fabla Dr. Baah na yehwew afa ye kasa dompa ne ye ka nipadua wachi kasa wachi dompe hwe sa spinal cord na sa nipa achi kopie yatiko ni nyina no se wa hwe ya ne dam papa bi so na ye wadwi se nipadua no wodi wachi kasa ne bedi agora ene obi wato 3 in 1 bi tine dem ana tu onkom uba wonse TV ora no wakọ ne hu hyem no ose na chi kasa obi tena konwa mu a uba wonse watoto ne na akọ baabi na ose na chi kasa obi matres oda so osole ya na agi atom enya papa enso se bia ho kire ne bibinti amo oda so eda so saa amenne okofa haw amana chikase na hyane nso na hunu se obi a na chikase ye ne ya bia ana ebeche bia na etimi ma wo chia ema wuchim etu hu se onua bia chimu a ya na ye na chikase no yade na abamu obi nso dia rere obi dia amanimu akoa obi dia woda kete so wona se nepa ye kokete so yi obi a na chibramo ye ne ya pa no otowa wona eye brabo ne osunkwa na obesu nanso we nyina ye keka no ana Dr. Baah say se wo pese wani je wa brabom na wo to wo yarehwe mu a ede na ade wani akire ho na fe ye de habaya toto kasa na mu abubuo no kasa na yade abamu ni nyina no na fe wanya ofa ahudie na fe wo nso ho ato enti ne se obi wo fa na koda na ti kasa mu ha ne amane a mesi de oyen kasa ye de onima habai to kasa so ema kasa anka abubuo kasa na nka adwira gu no etimi to ankakra krama ne yeye no na ye Dr. Baah na kyese wodi wani akire ho ne ahwew ama saa kasa ni dompe no atimi atoa
ɛna me ne wudi nkomo obi anya adwunum ha wo abodam hwɛ obi bodam a ɛden pa wo na de abodam no ɔno de wo hu da so abodam gese wa wugina nachi ɛna me no ka sɛ bia wunua bi oba bi wanwa adwunum ha wakonunum no bɔne ana yade bia ba na adwene ho amene wate free onenam okasakasa besrew emfane nkowie ba bia de hia ne se empaye na obo no de beta na chi na de na bepie Dr. Baah so eye ho ba bia adwene na duro bia amene no mankoye no yen ye be ma na bibiduro a ebeboa na ma adwene na baye ama sa adam no afiri ne so bisa na minima baba wa bi na no ho ofe pa na hwede yenkedam yade ye ababa wa na nanka ahomete e bia nya Dr. Baah nke ne ba bia akra na duro no kenye bini nanso papa nya agidi ohun se nye sunsun bia eye yade nto de baba be pie Dr. Baah ho no na baba wa na nya ne fa ahodie amo no so oye na adwuma yade na ma bie mu enti se bia wunua bi ana wo ba bi yade afra ne dam ewo no so na de na ba Dr. Baah ho afa na me ni wudi nkomai e bia na enne sasabro yade tetew ama onipadua mu nyina tutu e bia na me no kasa wo pagya wo nsem pagya arthritis na da bia bodi ka cho se ewura nipadua wa aposo no ene bi obi pagya na betia obi wuso pagya na lock na obopena obi pagya ne dia na ye ne ya obi asoso abesoso ne kotodwe nyina amene wontimi nsole na ntia mesrew ye ka arthritis ni ye ka arthritis ni ebodi a eya na beka se ede wo de beto ba nanso ye yade esu mu se tetewa wa hwe esu abesu no fie enya de ketwa nanso Dr. Baah say ono de e frɛ no kofa bai ahaban ye ditu yade ase de on ne kuta no enti ene ebia ukotodwe na arthritis age aboso amana tia amana ye oya ho hwe enye ye ebia wo pagya wo nsem pagya utwa akowe ntwa ni nyina no de ba Dr. Baah a ye be ho de ahaban ama saa no mani nyina atu afiri wo so ama wo so ho ato obi a wotwa eye twere yade enso sebi wo so a eno so de ba Dr. Baah a eno so ya bibiduro a ye de bema wo stroke fo ntie ne ye obi a stroke aye na wotwe ne nase a ne nsada ne ho eno so de ba Dr. Baah a nyankopa adawroma ye behwew ama stroke yade no afiri ni padua no so ama won so watimi anantiye ama won so ho ato eneme no kasa ne ye kasa fa osa yamkuro ho enne obi ne yefuna ye ne yasa ada ne danya behwe nani no nani maye mobomobo ni nyina da osa yade atete no enye se nkonkoto aduro wachiri kroma nyina enso onya hoto de ye ka che on se wo pesa osa ne free wo so ntem na hoto de ene e blaf sundue nyina ho de oya haban no de otete aba sa yade eye Dr. Baah no oba no wa behwe ama yamkro osa no so afiri pedua no enti nan koma me ni wudie nyina na meka omo akompo wo omo so yade ba ko ebe ni pedua so ede ba ye tata wo no ende kompo enti me se kompo wo so na pese firi wo so enye operation sem bia eya haban ne edi be ye firi ode a na ye chamfo ba anyalo wa nyina bedwane eho ana abetimi de wo kompo no aba ame ahwewo enti na dia me no ka chewo ne se wo pa yare sabia se wo pa hospital bi ye Herbal yuso haban be sa o yade dia ba bia wo de wani be che ne Dr. Baah je number no nyemfa kasa ni nyina emra wieye Dr. Baah number no 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 34 82 Dr. Baah Kumase atonso agbo Aban hospital nechi enkran ye was Pinterest 18 junction na wi ye di so ya de nkwan dia ba bia de beba eye ba zoma minyago ya say ukota dia radio 360 wamuso abiem ya wo tie Sompa Nkomo radio 364 e wotakrade e da wo mase papa say tadifo ichia wona wiabre me pa chaw maame coverent ena ye dai ogre about osai osuru se mejano na sata na one ne nai oh debi ti make up and patch make up iti mi ye na mse debi mi no mintimi ti ye no operation mse kwamna aden o se sa de no maame papa yo maame bia ka o me papa maame ne ntime nja na chidi mse kwamna minim se bi de betimi aware a misro nya betre wate na memre pa make up debi efe mi go se ko bo Sompa fufu ham ko dudwa na me wo fufu man yada asa meti ennem hefia me sole ya wode eyi support said ko na wode asen esro na wo commit suicide ho na meti mombro ni pambro bi amba na me de second channel letehwe osema anya obekunu
manye efe me ho no de sika wo ni ye obeku no efe no ye no me bebre na msikwamna ma bre wo de meye o fa blade pie no de wo me so se de wo de wo moja na ebeba no de obeka no wi a onso wi amenka no se wo ti o de wo me nsa no se wo efia wonim na afa machi fa ba ma edam owo unkwada nina na so me wi no so onso kwamna wonim na afa machi a edam owo nkwani na eno ye di uncertainty no se ma ya tafre odam ni free ya tafre nti na me se me tafre na ho no me sheki no se ene ti Sompa FM to de papa no de tituru no so wo na me no beda me no dagusu a e be yim so kwam na me se me virgin me sro na ho de me sunya no kwalo ko do no so ne meda mskwab na mintimi na satana na trenya sei 4 months ye kokako ye ni pakra enti ye no oye ya no lo ko we de bia ye for so ni no da wo oloko mi no ode share carpet ase ode safwa no ai na me de yeso ode ama me ode ahye carpet wo ye film ban ode ahye no so no meda ti me da hodin me se bia agro no di me hwa asa wato ahye me so na me de prisa grace me dey pray for my bread me say ade me kan na sa ade na mo tete me twia ho me kura obi ne me tete sa pe no I am re am daddy if one me ye be bia no say na we virgin pa say bi na ti no say e man no me ba sika nti no mo bo me no mo da me ho hwe e na fi wo hye mani munyam na wono mo di ti o pe pa ma say na oye no se fi na me yusu zi manyem no so manyem a ona manye ngu na me yigu a mewu na busuem sa na tie no edi ani oye santini iti me ye no na femi su fo ha me na mtide no se de se wo chrema ade na ye no me obe hye bosha sauce me so me de ntoma bebo me ye fa ye na nsisi fom na ode ye kwa etru no kutugu no ewu na betete ente no tokone ne ye bad no na bossy no ekobo ensuma baka mental health mum ye fa ne serious organ iti obaye no abodan fa do so ache ye nda ho no ye ko ye no e ye ko de no se fia mesrew as ya ye unim na ba bontia oba bodam abewu ona man kan kire obi a na msu mate iti ye no ye da ho na nmrem simpesem kofi no ko jame ifi ni 1 week time na mo fa friend no se fia o ma me so nda dem iti no mesrew da dem Sompa FM kasa wanda dem a o maame wo to onya akra wonyi waso aware but o maame sida enti ebe ya ma yehu ba bia wo me ba me sikwamna me maame so wanda dem nti eya me nda fi nti no sere me no so ina fi ho ya chimatum ehu se be ma na enche na me da e ma na dem nti o se me na fi efe me story no ye 1945 asem wo de make up e da ben ye beba 2024 me da fi adam ba ya ni na hu msikwabno o se fia woni bi se wanda dem ho ne wanda no spirit bi bo wura dem ho wura dem ena wo pa no so ena su muntuma agito agita grace no se ane se ade bi e be se me meda ho bi a 3 days na me ma kofi 2 days satam re se wa bi atumtiro baby akwa na odi oh there be no ye enti me o break bi wie no so osuru na bia mu da be se ti woni man da 1 week tan o san me ja fere na ndi ayode patcho eti na ayode oh na ye me da na me tiri mu ntiri na ma nji because me ye madwe se ka na gware ni so free akọ na ye ayode okay ne oda asemuni eti ma me patcho ho ti ye sa no efedie no osu efia yentu em se kwa na se so pa broche sika so ma 8 million na mdi ma enti oye no se me na no se afia se die wonu ma de bi aye e se ya ka ntem abom e se die dia aye die ya ka ya hu abom ti me ka security bi obe konso be ka no oyi passport e free bag dem se ne papa ne wo fa be se obe fa no costa na wa ya nko enti no ne wo fa no ye se on pay 8 million free obi ho no onya no de obe fa o sabe scam o credit enti me ye no na msu you am training na mam dan enti na be ka ye na me ka je msu me kan Sompa FM pass ase e wo twitwi 3 pots no so ton me na se me si dan ma otrim me ma ya madre se ka me kwa brucha ma be fa be fa wa na ka me ma be si dan no si dan ni wi a na me de papers na be fa na every face e dia na si wo grace eti ye no efenim e wo ho efemi so o tu kwa brucha ni ukoi uni adwuma ye no afre no so benya adwuma aba uni adwuma ye efemi afre de okwa abrochire no okoi okoko be so okosra
ade na mo ye so man breki oh ma fe na wo dam no me hu ba bi eti me ye no unim efede ma me hu de me nche efede me maame first yes ana ma anye no yes okoy no efe ofrem o ka che me say ai me de bia me nware na me say what no one ne wo me ne insane na me ka che say no hu yin no na me say me ka ba o say me ka che maame say wawu iti no ni say me wo a me hwe so me nyekunu a eti akra ne o say me no poison ti ma me ba be hu dan ma asem no Ordain poison. Yeah, me no. Masham. No ma bi ya. Me ba bua. Ya hunu ba bi ade ni fra bi je. E ba me pa hwe. Spirit ne be bo. Me yim no. E ba me so. Na ne ma. E say guy no wen. Owo Austria. See e ka say be che. How many years ni? Okay, 2005 mo no. O ma bi. Ya ka say be che no. E fa o ma bi. Ka say be che. Ono so covenant no ye nso man break. Hente no. Wọ́n so kura ẹsẹ̀ wò di ẹ̀dí abọ́ dam. Ẹ yẹ mi kírẹ́kírẹ́ ma ẹ dẹ̀ mi kọ́ Accra Sakata hospital. Aha mẹ́hu dam no. Eti ehu yẹn na. N'ekyir ẹsẹ̀ fẹ́ ni yàtí àti adaka na ti etu. Ẹnna ní ẹ̀ma ni bi efirẹ guo. Ẹni ni yẹ ha wí ọ̀dẹ́ bi ẹ̀kyi. Eti ẹsẹ̀ yẹn yin firi mi so na mi hu. Eti ẹsẹ̀ yẹ mua o. Ni yẹn breki saa de. Eti sẹ ẹyẹ a ọ̀nù mọ̀ mu no. Eti yẹ sọfọfọ ni bi yẹn na ọsẹ maame. Obẹkyerẹ akyẹ wọn wọn sẹ aware yẹ aware na baako. Sompa FM. Magunu. Ọsọ wọn kyerẹ akyẹ. Lẹsẹ ọba no ọnu de ọnu wan na wo. Mi di bẹẹ fọfọrọ na wo. Eti yẹn na nadafo sẹ ẹyi wọ sẹ ọba no ọbẹ tètè ma taade. Ọbẹ die boy no. Ne mbẹ ta ayi dọkọ aburokyi no. Ọba bẹ sábẹ. Ọba 2008. Ẹna ọba yẹ ẹna yẹ ka. Yẹ kan yà ọsẹ mi. Ọrọ kọ mi hyẹ ẹdẹ na ọsọ wọ na ọbẹ da mẹkyerẹ onyansa. Una be jam chidi. Eti ye no oroko me she dem. O fa shawo fro ko. Apa odi ni hatintin. Ashawo crazy fo ni. Oh na bi. O ya shawo crazy de bia. Obi to pum. Ene wo tete me sana ho tete me. Emi pa me ma me ensa o me wada. Obi afo so. O so wa nye kesa me anchi obi a. Se me yes me ma ya chi na ase ana me na asa mo bro bi go mi mu. Hey Grace. Eti me ye na fe Grace. O me so why? Je wa ho. Je ba bo abije. Mo frɛ pa no be deliver na o fa the case ni nko ne ho wie. Me pa cho so mpa che de. Ye ya bonyanka. Bronya bosumi bia ni di se dwumadie yi. Ede bo ekunafo ani wisia. Na ye nko aye ntimi. Eti se ye mo, se ya nwa, ti tomatoes, enzade, entuma. Se wo bi sa munimu ye dada. Enkransa fa kosompa. Ye ni Ghana Commercial Bank dan ba kom. Sunyane night market wa na Kumasi de yo Enum Hotel opposite ya wo sika bia opese wo de bo adwumadie e free next week adwada eko ye bebo so mpache de dance die last year omo ye bi ni de nyame ena wo bo bi ho de nyame pike wa ha de free adwada ye bebo bi e wo so mpako be patcho number ne ye 05 98 55 9802 05 98 55 9802 Taiwan Media and a Blessed Foster. Elite group for America Boshema. Ya mami tell is Achirako. Or any fan club for or any sons and daughters, woman of faith for Obia and Tabua dear Beba. Ababe bois ekuna foju medi. Slim and faith. Ye ko a man ya ko slim. Ye faith. Wo fo ekutu. Anu ye be ko na ye. O pesa wo chi. Why ya untimi ntwi wonya hepesi me pacho ye slim and na wode namoa ni ye ti o mo bo ama ye nua ba tema kunkunu ani gift anti wo mo nua ne ye organic ni kwasem ye wo abrepo ship ma ya otoko entire ya JP filling station e ho pepe pacho kan ho uyo bi ayamutim etsew so e border yem entrasi o bo modern slim and fit wo mu enro ya ayeti e betu aseme me a living testimony eti ka ho na kone koje wodie Kumasi 0536 723 921 and 0537 535 656 and crying 0558 058 897 Piwak 3P garlic mixture eyetwa ehwehwa epayo tini ekoko ko pebina nom we are Juma Kakabia no abre she was stroke one to them sugar na broso ni petit so me na kolo the patobenya your Gabson pharmacy calling
0248928824 Faith Omopati Clinic Enron Ketua Prophetess Yewo Ahinema Elizabeth Faith Ohoni Yasu Ekese I am Kro Tuomrika Wabawa Woni na efra Ente Shewa Enkoda Wonye yefru ngo ba Tuomrika Yewo Sotium Ne wabene Nkranteku Junction Yeye adwuma free adwada kopem memeneda 0244583859 na Golden Dior Feminine Abamo di for pokob na me se ma me se obesi me bia here bathroom Mema ye to mama Wodi o katafa washim for what you hear Japan nim utura no kama utura no nenye kama wodi o dwale asabi fa uturu mu lem na hohoro ebeye pike muntobi o ye Golden Dior family aloe vera mint and the word ni kura de ti ni hia 054419 erade 8043 nkra 12d4 Edno Meko Canada Meko Express Group Meko Austria Me se ma fa me ho New Zealand Because sua de Because put degree na me de aba 02 9 ana oni baby da Meko Express Group 0448 Tipa tomato mix ye didi ye Osi wei vitamin A, D, E, and K. Abema abemu ayede. No artificial colors. The B. Tomato mix. 0203 403 Gentleman Dental Clinic. Osinye wonu bon. Oral care bia. Kontomla ba osise. Halitosis. And the mother on your kissy scaling, polishing, the munye sham, na itimi abuau. Yawo abrepo total filling station wechi 0559139582. Grace, 2 how nyina say yamwa. Na saa de ne how on. Eya o say. Eba bumi eba say one me ba beda no. Oba na me ne struggle a wa bomi. Spirit ni to be born. To me bo me hu ne oye to say kwan do bi. Na ni tinu ni empesa na sede ebo nanim to oba na oye say Robert in a dream man. To oba na ai to me sorry na de na real. To we no bro. Sompa FM. Me bo me na hwe me ntina hyehyɛ me na ma me bra hye me ko gi. Me hanim nyina wa hwe me ama mogya de da ho. Hwe me. Pa nim ha say nyina. Abije. Ti let am no de everything bit na frɛ pa nyabotre. We the adwuma keto bi ma odi for po ba be say champion mutetiri tete onema Dr. Mensan Charles na fi Grace kefichi so me da asin so mame asem we the eno na yetwa ne tia she bi kura wi ase ba na so bom pa ma no kwa do bi ase de bo no ma na so ya afa so ka to me de nsi so ntino ne meka ne say yentwa pa wona say bi onim from kakra no me boy simple tipolena my lady me da asin Enya ye nim se de duru me bi a nipa ne bi no mutimi ba ha moja apam a wo ne mamu ani bi ekoye no edu amu nipa e ya de bone e ya de fun bi je nyabotre because ye hwe ye nua ba Grace pa sa ba ya wo ti be na wa se de ni me bi akwa ya na nka de be na nka be ba sa ba ya timi nyinsen no timi di ba radio si se the boyfriend ekwaji sika anso eti ye ya nyiji bi nso so no fa nko yi nyinsen mu bibi anadwene yate enti e be sere se wadaro ba nuti na wadwane abeto ha we dia ye ni no ye fa ne mapa na ya wo deliver na kwa le bi bono ne dia no kwa le bi bono ne dia ano adaro ma ayemu ano Grace na kwa le bi tumi nya kotie bedu anajo nya se de boro ma difo malady ye manya pa difo de kazane frepa malady mu hu na enye wa yaso nyame tumi nti o humeto wate boko ni nyina so tumi dwale calistic enya se gitu wo shim hello pa hello sister my yadua ni boy ta boko boko nyame adu nso na mu na so tumento Sompa FM na say yanya case wo so ni be ma bi di mojafra be ma na kwatra wo stra wono a wa ma mo ma mreki ade ani dura na jo adane kwakwa le bi asele ebo no ma so ni wa ba be di ni sefu fram odi ni sa abo no ti we no bende we na kokwe susem enti mestre no ko betumi a memende ya bebe kumasi o chine chi ye o chine chi memende ya to mehia wo na me ho adwuma na ho no mepa won manako mate Bible kama yesi
home ni entumi ware okay abofo ko ba wiase any da sedi ebe wo ma no nyame amp ne so sa okay nti pomo no manako yo ya da sipi ogre o se memene da he producer no nkyerɛ baabi a wo be hia no why na wa amade aye de aye afamu de o brani deliver wate na bai wa said yentimi ma wa kwalo bi di enu nkuru sell said ya to krai said ya so kwate bonka no o mu bedi wakum yo this give it hey doctor you bet oh yeah na we that was time to me okay maybe I'm nim kodru ye o ya atwuma adweko yo you better tie for ase you better tie for ase ne de nyankopon so ase Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. Yes, home of quality healthcare. Now the air can say 24/7. Ere bi apono go ato obi a wo problem bia or the bawa ebehwe e de amano. Sene ye nyina nim say Grace Gift the ban lifestyle diseases ye ho adwuma e ban awo mu nsem so ye ho adwuma. Yes, ye guso ye sa na no pa. Na me the numbers ne betu dwa wie so na ma kire kwan kakra na yama Abigail so akasa na mabam. Na your numbers no your chira kwan no miamienu ene o Ghana ha Accra your new Achimota Petroleum opposite Family Life International School ena biem Kumasi your Ohwim School Junction Barikasi Road Ohwim School Junction Barikasi Road your numbers no 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0246 518 003 0246 518 003 and 0244 126 123 0244 126 123 Aye. Pachot said Dr. Gabi Kaino, Grace Gift Herbal Clinic. Say Arabia, yet they say Yaria at now so ache. Yaria Iowa when it does was Wabema Buono, Grace Gift Herbal Clinic, say bra, na yen shamo. A ye beck can be big a car for ulcer. Ulcer, one of the lifestyle diseases, a yan, a cofa brayer. Because in Pempi, no, Ayana ye did enumere. Enumere no so ye did ya ne yakoda. Ye di enuane nso a emu odu ne ye de ada aduane bi te se banku fufuo saa time enumere be 8-9 afi na obi fi joma ba o be di se aduane ne de ada o enu nti aduane ne ntimi digest ye enti ade be che no na aduane no afamente ana ebunu woni paduanim eba ne sanso a produce acid nso ye one of the dangerous way a war your system ni ma eba ye yem ho no ebitimi twa kro nyina ebiem nso no esama ye infection bit is H pylori one of the causes of stomach ulcer pa ebiem nso no ema nya bloated stomach your foot mi be ye kakaka enti sa obehwa obi wo ho no ma ode aduane to ne yem a wo se ne yem keka no ne yem wo no na sani pan onim se ekura ba ne yem no enti ena ne yem eden ewowo no enu to se wuti fie ne wanya stomach ulcer yes so se hospital ba ko pe ena obetimi dia ba ye betimi ahwama Grace Gift Herbal Clinic ti se de America no yes sa yare bebre yare bi ti se stroke yes our Grace Gift Herbal Clinic your vagina steaming ipacho emana umanya infection no yes so sebra Grace Gift Herbal Clinic ni your vagina steaming be kama be chi ndamase yes you better Mr. There Abigail Ekano are prevalent. Many people are having this kind of conditions, especially the young girls, because ocean nuania omudi ni time omudi eduane na fermentations be breeding it take place in their systems. As our fermentation, send your kind, ama system na be breeding field for bacteria. A bini H pylori your kind once is disturbing a lot of young men and young women. These are problems in here. Ebe omo. Obu okra po eduane kitu bi no di yo. But na ye phone na bloaty. I had to say the one who so I made too much. Yes, all feel is our problem now. Don't sit in the house. Men tref ye kekesa.
to anamo na bra ne mfa mfidie nya de emfa wo mu ne ehu ade kopɔte a ɛyɛ de AC obu wɔ hɔ a ɔse tambia amaman bi ababe tare nimini mu hɔ waya enko me de ya na metaka ne se wo nya sa situation na esa condition na but modern boko na ko check pressure cause majority of sankrofo na complaining and ade bi se me minimum ti se be ahoro sompa enko da no eya majority no kona bra na be check pressure e mema no so me kai mo wadwonso a tambia na bia kam se wo do be ma sa hia wa yinumu a wo be ha ne se jonso no na sa sone egu utra nim mesra o sa de we a create infection because a Johnson ya de pa e yema body na e ka sansuo na e Johnson no ka body nbedo no anya good ntine twa se ba out eti body ni yipie ens ni nyina e ba out no nsa se bi san heden e kam se e san ko mu biem sa de ne ta si a tie ni ye concentration of acidity in most of the vital organs be to say e bia o Johnson toa ana se empo o liver no etimi create stones bebree ene na sefo e create infections bebree o ni padua no se wo suffer sa problem na wo ye be ma na wo nya sa problem na etimi ye symptoms of prostate tieniye bomode boko na bra se krampo de se prostate no ba grace gifter si ye de wo fa enfidie mu no e free eno na e free e ma no sumuntie mo ni prostate e friends a gland mo reproductive system ye different mo no mo uterus sa uterus na no so ya de etimi ye den ebam ebi ni ovarian cyst bema ntimi nya oba de benya ebi ni fibroid bema ntimi nya oba de benya sa problem no eto da bia na hormonal imbalance ena create sa de no mesra wa se wo sa problem na se wo ko ba bi yakoka sa asem na kire wa fo ani kire wo ni ntimi ma waduro fa ntu ba bi na wo na ntimi ma no enye den emra bema wo sperm wa wonim se mo na wo mu no ahoden ye de ekofom tie ni ye hwe de bia meka se nke ma bedi ya friends sa de we akaka duro mo a common problem ya fa sa de nchen bra grace gift ne hwema wo misra wa obu a o yoba onanti kakra wa bre bema onanti kakra wa ide wa bre wo yafunu atincho wo yoba wo yafunu tincho misra wo srade eyemu ma cholesterol eyemu ma ebetimi di problem a ide abrew misra wa bomodi boko na tu anamo bra Trim School Junction anase ko Accra New Atwater Petroleum frey numbers yi didi so no ya bobodo da mesa bobiem fresa numbers ni biem na bie wankasa bie asem nani akire nipa na obepiki call no biemu akire no na je time na fa bra ho ni yenye den yehwe ma yare nse na tie bia yentimi mbobo ni nyina so infection ye nwadwuma vaginal steaming no so ye nwadwuma wo ye bema otuo no ntumi mpoma tie ni ye bra etuo no sabi ye ofitafo ho mo ye your mechanics am ye tuo no nwadwuma 20 mpoma de mesra wa yemfa nkowuram because etimi kura mpo na kantum say a perform akokuma boa eno no me ka kire so wo ye bema sa na bra ho e ma ni complain more what does it oba de obetuma kese wo abra okwakofa okwakowo e na unnim na wo be mi bi ma de am de be yawo na so owo wie na 3 months pe e pa ho a no sa pu ne to di twitwi wo mpare so want me am perform ya ho no wakuno tenie grace gift de obi anim say en de say aduro no what does it esirem say sempre mo no a na ye ta ka ho asem no sa du brand de nya de mawa eno ano no mo ja ne befam e be ya adwuma fa numbers no ye kira kwa emienu New Atwater Petroleum opposite Family Life International School Accra Kumasi ye Trim School Junction Barikesi Road ye numbers no ene didi so no me bought 3 numbers but modi boko na fa pen ni paper churo 0543 32 00 30 0543 32 00 30 enti ato no so ye den ekoso unyi ni abrabeto nchia ekoso 0246 518 003 0246 518 003 afa utru anu na twetwe siatica no eno so 0244 126 123 0244 126 123 for ni tro ni yehwe efama yada say where your grace gifts for no grow fine numaduro yi ne grow fine yani aye koko e Ghana koko ne ya mo jedro anu aye na ni pedua me why ale na ho ato wo e grow fine doctor so mo ja so ati e grow fine ko kete so untu e grow fine bomodin num
ne grow fine 0244596532 Lawson Beverages Lemon capsule so no bi na bema waye mle no na bema Dr. Lawson Sibra na benunum bi ne jejire mu 61999 Dawood Herbal Doctor mi penasem say ejo so krapa ya wonsa ejimi sa edwaman na krono efensi ho yade bia fabra unu 360 no ade ointment no e massage wo po no po nyina 0241 244 012 TIME tam malaria na ntuntum wade ombe hawo time HH etu sawansa wadwiba krosa nampole samatin kadodo midimafo ani amawo now don sabo watch so Dr. Tam da stroke ka ho diabetes ne free foka nyina ko Dr. Mamita yawo abuya kwa agogo 0500 727 tete natural spice eno de didi ye garlic me pacho ginger kete jollof de akoko de nyina ameduane ye de nenye kama ne mo bie wo ho nyina mfre 557 Josie fashion come on Auntie Josie wo bomb so get to Mexico ni ba Mexico ni ba wono wa pam ne kama ya wo de amame Josie wo pekaba kama ade bia straight dress a fraud ye kama friend was 02 43 34 65 no kama mam sewa wo Canada wo ye lawyer echiawo awia ma Belinda enso ni ku wo Canada wamo ehye ena shade vogue yenu ya be otun ahwehwaniwa na da no me ye order me send me details pe say are you ohinini na me say yes ye mommy me your biggest fan pa intimidate shade ni me nu akade obeto ya na me shira no papa e wakra say o magye enso atum yenko ahoma no so 055493190548 93191 hello Mama wini papa yankwe awu me obana dinga masomo ku contract 1 yanko so for the advert you look you dey na wo here ayi mo money awu me e bo jama to abaso mi ya be na bro na ma udu me dey adisiare dey tre apama ye kan so be president be me no sum you na man ni sum you on the buy dem akwasha brotiri ene ntia na aka ra de me ti obi a eni apa etiri bi boya me so se ma we a shanku si ti tie no etem tu dem me se di dia fu ne so a dem fa ne market what da tipi hello Oba ya jodi etio pacho we dey very much na sa be Oba pa ene ye blood conduct ki Sompa Nkomo mane meme bin mo papa ipa den satura ti ba bia se wo di pa oni ne to na monne entre tu wuti nya wala ne daachi entima obi na daawo se ko yesi ne ko yesi na daachi ni pa na nkofa ba bi ko di twani bi na wo to na wo di atia fa so empimpi oba pa ba ya na mema ne di omo fa ba bi enye omo hwe ba ma ne tie omo no bi ko na bi hanti wo na bi yo mti ya betre kitire ne ma no ni na ho obi anada na ne shira Obaba yes ye da say hello hello Majo di yentio hello di yentio hello mami yentio hello yentio yate wonka hello ya for do afraid you dey ni say sorry e ma godie mu fo no so emra emeto aso Sompa Nkomo